gazoir, hein. Et me stavet ur bugel laze au tibuna andraze, mais dre mom ket deux dizo chomet bout var an technique, on doit andraze var traokoz ze de kestler, hag e oa ur bugel eus kleder, a oa o tibuna tout d'andraze, ben tammig revuur dezai. Deuze y'en a rere en histoire, hein, obligé en Canada, hag y'en une ipin vidit nereleke de kousket pegur e doata o koutayaram. A peta a ngaf daoude, mais meus ket sonj ket. Peta yo en histoire, y'en a rere hag de... E galek? Non, mais ar speer en histoire. Eh ben, a chere kreas a yo eurus, en oa ket n'entrape da ziwal, hag an hantour a yo souezet bembez, e soujal daous hag a laer, den e gabo ke vardon. Hag a chere po ben er penna d'an embrente kon, gwelloc'h nou peus kaout n'entrape da ziwal, e vi be associet bembez gad ar peadra. C'est-tu en dervez eo naz o gwir oor taou. Ben, c'est-tu en man neuze vo gwelet ma treze rel limban evo ma treze o hir, mais... On a here hag an a rantour. Yannick a here koz a gane eus ar mintin bete gannons. Ur blijad eo oa ivelet. Krogataou en ar minaouet o tistag a kon a oenno fel en eustik war eskoro. Eme gichan o chom a oa un a rantour, karget a beadra. Ur bern aur en e direten, ur nod aur ouz e giletten, ur freg hir war e leviten, ur hofte o vel a war eiken. Me, alas, ne ret nar o gant ezan eus. Ne gant ket kalz hennes. A ne gousket ton pe deviana, pas e gwez edez an Robert Diouz ar mintin ar voren, yann en dihun e gant aoun. A setu ma klemme. A balaman e de ket de notre doue, da zigas da verzan d'ar marat evel ar boued hag an diet, a c'housket, gwell an louzou d'ar bransperet. Un devis e havas yann de balz. Men yann e mer, pus ur gounedigez e releste de gaout en ar blaves. En ar blaves an tro. A yann a c'hoarz e leiz e hen. Men ez an keketse, kon un devis a zo a war dinne, men pa renan tapabendes, yod a zouben na patates, a zo bare gataou, hag a gant pa ve zeror, pa ve glaou. Ya, met neuze. Pesot gounedigez eus peus ta en un devez. En un devez an tro. A yann o sevele vizello. O, a vech o kalz, a vech o nebeut, a vech o vetru, a vech o vetreut. Me, ne la kon ket kalz evez. Kouskou de kavon, an outro person gwell a liez en ez amon, a gustum en bam gwell o nevez, da ve an miret war a pendes. Ne garant ket chom di labor. An outro a jomas mantret. O keret pot ar minaouet. Hag-eñ dispaka ur zarat aour. Sel, e mer. Sed ram zo dite yann baour. Mil skouet. Kasanezo da zinigoz, Mari. Pe, graganto, pez a gare. Satordeien. Yann a zonje dezan, oa bernet eno diraz, kemen pez aour zo der bed, a bouez an krepin benigit. Ah, da red do diskouet e enigoz, a buan ar roaz do dastun kloz, a don er prez. Alas, ken a vo, laouen e digez. A dalek an dese, ne roaz as morsa, ne gouskas baone, hag ar ganaouen, chomet a droz en e ganaien. Pad an de, ne deleke de laget, douz ar prez, a douz ar yalrat. Pad an onz, pad e richa, d'ober sabat, baz ar zolia, dal, me yann, en an le a ganto. A diortu la ke evrago. Me yann, an drama bado ket. Hag an devez, yann a yaz da red, da gas d'an a rantour e zarat aour. Dalit de mer. Nem eus ket dezon deus ar rounioù. Me zo gwell ar ganin chom por, a gallout kousket da karno.
azé au Christmen, hein, pedos Christophe Lebed, azé à Christmen et au Darzour, azé à Gara hip-hop, non, petaio rap et brezoudek, à Goronner festudos et au à deux et doit la bourrette calze et vide yé Gelet d'Ibuna à Fable et Tsebe. Et Fidaléor et bon, puis Gorandrazé zo. Ouh là là, évide, elle fait des studiet et lycée, hein. Puis stolache et programme à stolachou et man, fablez-nous la fontaine, mais gaftine et au pam can l'oiseau et blavichouman et au maro, c'est tout. Et ça, juste, tandis que Adro, Zablenbrück,